Gavana wa Nairobi Mike Sonko kuganie hariria gutungatira aikaria Nairobi ona thutha wa munini wake Polycarp Igathe gutiga wira. Sisi tumejitolea kufocus on service delivery, kuangalia zile shida na challenges, na kubali kuna challenges Nairobi ambazo lazima tusikalie na hawa viongozi. Murugamiriri munene wa kambuni ya mai ya Murang'a na minister wa mai kaunti-ini ino gukanirira iguru rigi urugamiriri wa kambuni ya Muwasco. Yes, I found my office closed. Which office? This is my office. This is the office. Whose office? Mine. I'm the CC in charge of water and irrigation. Anyiti temi sekta-ini ya ciuthi cia kamari kuregana na itua ria minister wa ugitiri Fred Matiang'i ria kunina ciuthi icio. Na borithi kuhonokia ciana igire kuma itura-ini ria Karuri kaunti-ini ya Kiambu iria ikoretwo ikinyarirwo ni muciari uria ciatigirwo moko-ini make. Tuhuraga tu wa gutahika.